nung tongmung North East India nong tongke bo video no payasak naina nango abo 50% borok chi North East India ni bago saimanya ko norno video ni bisingto ang clear ke chi North East India ni sawoi khnari nai hingke nai di North East India o 7ta rajyo tongo or 7ta rajyo no tuino 7 sisters hinjago chi North East India bom rajyo khobjak hingke nai di o jaga Mizoram, Assam, Manipur, Meghalaya, Tripura, Arunachal Pradesh, Nagaland. O 7ta rajyo no tuino chi North East India hinjago. Haidingke chi North East India busuk jaga nai thongnai tong जों बो भिडियो नि बिसिंतो साइमानलायनाय हिंगे दल दं नायतोंदि पायासाक आनि भिडियो न नम्बर 1 तंगो चिनि आसाम बो चि नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि बिसिंगो खबजागो आसाम राज्य खाइजागमानि हिंगे 26 जनवरी 1950 खलाइजागो इंडिया नि बिसिंगो आसामो बिसि चा बागान रगबो खलाइजागो चि नॉर्थ ईस्ट हामनानि सिकां हिंगे आसाम तैनो गारि रग पार्क खलाइजागो हिंगे आसाम नि राजधानी हिंगे दिसपुर Obisingo district tongo 33 ta district 78,438 kilometer jaga tongmani obisingo Brahmaputra tui tongo obo chini North East ni bisingo tui kotor hini sinijago tai naithok jaga hini chini North East India ni bisingo Asamo no puila irbata songchajago omo hingke 1901 go khlaijago chini North East India ni bisingo sobche Asamo no chai bagan khlaijago हिंगे 50% borok no आसामनि borok chai bagan rok khlai bosoro swnamjak ephon o jaga 63 haga 70 crore hai rok swnamjago asamo chai khlaimani bagui no bisi famous North East India ni bisingo hinjago tai o jaga nal haga khutung rok bo swnamjago हिंगे जों 2 number thanglaiनाय नागालैंड jaga swnamjakmani wngkha 1 December 1963 o नागालैंड ni rajdhani wngkha Kohima नागालैंड ni सबसे tongthok jaga hingke Dimapur 2011 ni hisabo hingke नागालैंड jagani mari 16,579 kilometer नागालैंड no borok bangma wngkha 19,80,602 jon borok नागालैंड no 12ta jela tongo नागालैंड no maximum Christian bango dolrok norok sawoi diman chi North East India ni bisingo सबसे mosor chikon sai ongnai bo jaga bisi bangkok hingke chini Nagaland no North East India bising khobjago haipuno Nagaland no bisi khub bangko Nagaland ni borok bisi bon traditional dress no kanmuchmu bisi thepao Nagaland no rajniti ro asuk burui rok no jaga rajniti rok ma asuk nugya Nagaland ni festival ongka 1 ni 10 tarik December jora borok festival afurke o jaga ni ST rok joto joma khe malai layo 3 number ongka chini Manipur bo chi North East India ni bisingo khobjago o jaga ni rajdhani ongkha Imphal Manipur jaga torma ongkha 22,347 kilometer Manipur borok bangma ongkha 28,55,994 borok Manipur total 16 ta jela kao Bishnupur state Vishnu Mandir tai Manipur chai bagan rok bo khlaijago amongkha Ganglapar nungtong Manipur thangke Ganglapar rok berena nango o jaga Manipur ni borok shooting rok bo khlaio 4 number wngkha Meghalaya bo kaisa North East India ni bising khobjago Meghalaya jaga songchajakmani hingke 21 January 1972 ro songchajago Meghalaya jaga torma wngkha 22,429 kilometer square Meghalaya borok bangman naikha 29,64,000 jon borok bango Meghalaya ni rajdhani hingke Shillong Meghalaya o total 11 ta jela tongo Meghalaya wngkha asuk jaga naithok je jaga phon thani chumui nugnai hingke tai kaisa hingke Meghalaya o wati bo Delhi no phainai o jaga wati North East India ni bisingo hingke Meghalaya no sobche jada wati phaio Meghalaya ni root bridge ro sobche jada shooting rok khlaijago North East ni bisingo Meghalaya sobche saf sutra rajyo hini sinijago chini North East India bai khobjak Meghalaya ni Mongol Nodi hinoi sobche saf sutra tui hini sinijago o jaga kwbangma rajyo ni borok rok thangoi shooting rok bo khlaio o jaga jottong chi North East ni borok rok o jaga visit khaio haikeba music video rok khlaio 5 number tongo Chin Tripura bo North East India ni bisingo khobjago India ni bisingo sobche naithok jaga chini Rajbari hini sinijago India ni bisingo sobche chikon ha haikeba naithok jaga hini sinijago chini Tripura ha torma wngkha 10,491 km chini Tripura ha songjaka 21 January 1972 ro jela wngkha 8 ta chini Tripura ha wngkha Bangladesh bai pura border obo tongo North tongo West tongo South Tripura tongo
pura Bangladesh bai tindigi khobjak Tripurani rajdhani ke Agartala North East India ni bisingo Guwahati ni bade 2 number ke chini Agartala Tripura borok bangmana ka 36,73,917 jon North East India ni bisingo sobche borok kaham ke chini Tripurani borok rok ni sinijago 6 number angka Arunachal angka North East India ni sobche desh kotor hini sinijago Arunachal angka kaisa naithok jaga chin North East India bai khobjak Arunachal ni rajdhani angka Itanagar Arunachal 25 ta jela tongo Arunachal jaga torman angka 83,743 km Arunachal borok bangman angka 13,82,611 jon tongo Arunachal ni borok tangai kwsarang hinjak hingke o jaga ni borok daktino thuman bambo chawo tangai hingke daktino salpao salpama hingke 4:30 wngkhai no phungni salpao dol rok noro omo haike khwnabo banajak khna naidi India ni bisingo Arunachal bai Gujarat सबसे 2 घंटा ni sikang no bongoro phung ai naidi North East India ni Arunachal Assam Bhutan Chin ni borok bo o jaga borok tongo abagoi Arunachal jati joto jati no buljakjak North East India ni bisingo sobche naithok jaga Arunachal hini sinijago watui ni jora khe o jaga bisi kwchango prob ni bagoi se bisi kwchang laio Arunachal 80% bolong rok bango sobche bisi o jaga blogger rok tai travel khene borok rok thang Arunachal ni town mat mondir wngkha 400 bochor kwcham mondir o jaga buddha rok bisi bangkugo Arunachal bisi hapung hatai rok nok tangma nukjago 7 number wngkha Mizoram omo bo chin North East India bai khobjago agi Mizoram kwrwi Assam tongmase 1972 20 February 1987 hingke alag desh ki nakha Mizoram ni rajdhani wngkha Aizawl Mizoram ha torma wngkha 21,081 km square Mizoram total borok tongma wngkha 10,91,014 jon borok tongo Mizoram wngkha 11ta district kao tai map naina thangke Tripura Assam Manipur tai Bangladesh Myanmar obo khobjago sobche lekha pora ganang India ni bisingo hingke sobche kwbang 3 number o chini Mizoram bo lekha pora ganang hini sijago abagoi bisi develop ongo Mizoram para bising bo buphang waphang bisi bangkugo tai o jaga March maso hingke bisi wati rok phaio Mizoram ni sobche tui kotor hingke Chindupi hini hinjago tai sobche tui kotor o jaga ningke Black Lake hini sinijago Mizoram buphang waphang tongman bagoi naithok jaga hini sinijago kha khaio bayabrok nor kisal buji khana North East India ni history tai norok bahai ungjaka ani video no norok jesuk mansak share khlai di tai comment ke sadi norok bahai ungjaka tai like didi naithok jaka tongmu nungan channel o kwtal nangoi tongkhe subscribe khlai di tei bo mohai video naina bagoi jotono hambai।